Yun ang klaro. Galit daw lagi. Because the survey already shows the super majority of the Filipino people who are waiting for this trial. Super majority. Maminaw na to si Luistro. Go! XFM Katropa. Yun ang klaro. Galit daw lagi. Because the survey already shows the super majority of the Filipino people who are waiting for this trial. Super majority. Sabi no? Super majority. Pila ta? 100 million, 110 million mga igala ka Pilipino. Mayroon kag super majority, that's more than 50. Super good. Diba? Litas say mga 70 milyones ka mga Pilipino, giusa-usa siguro ng pangutana mga igala ni Luistro. Wala gyapon. Bangag gyapon, bangag. Go, padayon. From my last recollection, 74% Nalimang. ng mga Pilipino ang gustong-gustong matuloy na itong impeachment trial na ito. So, if we have, for example, conservatively, we have 100 million, 74% is 74 million. So, we have 74 million Filipinos nga gustong ma-impeach na si Sara. And BBM has only 31 million voters. Ay! Taraw nga po nag-statistics ni mo diya manang. Ay, nako. Sige, go, padayon. Remember, the allegations in the present articles of impeachment are the same allegation in the articles of impeachment back in the 19th Congress. Ibig sabihin, Period. we The same allegation, the same articles of impeachment back in the 19th Congress, which, by the way, has been ruled by the Supreme Court as unconstitutional. Ay! Ay! Do not forget, ha? Ngagi, ay, dili man to sa unod. Dili lagi sa unod, pero gumika sa kaatat ninyo nga tirahon si Sara, gidaghan ninyo. Karon, no? Gibadlong mo squan, gibadlong mo sa ni? Kining Supreme Court, no? Kuha na siya, unconstitutional ab initio. Void ab initio. Sige daw, padayon. ibig sabihin, we are dealing with the same questions on threat, confidential fund, bribery, and unexplained wealth. Which means, simula 19th Congress hanggang sa oras na ito, wala pa pong naririnig na kasagutan. Period! Wala pa daw naririnig na kasagutan. Kini akong linya diri ko. Simula 19th Congress hanggang ngayon, isa ra ka pasangil ang inyong gibato ni Sara, wa na ilain pa. No? Wala na ilain pa. Meaning, you are retooling, reshaping, reusing, recycling. Issues. So, pwede namin mo conclude nga pamulitika ra ning tanan. Sige, padayon, ante. Congress hanggang sa oras na ito, wala pa pong naririnig na kasagutan ang sambayanang Pilipino. So to your question, kung anong magiging consequence, anong reaction ng mga tao, certainly from my end, magagalit ang mga Pilipino if we keep on delaying this impeachment trial. I talk to my where the Tanggalan. Tama na. Gigutom ko nila.